reka mvuge yuko mumeze neza mwese, abaronse abataronse, ejo none umunsi muzakora. Ikintu mugomba kujya mukora ni ugusenga Imana, asigaye mukajya guhiga mukaronka, ibintu bikagenda neza cyane. Hanyuma twebwe rero ntago turi muri ibyo, ubu turi kuri Classico. Classico yahumuye, derby APR Rayon Sport yahumuye. Amaradiyo yose nta nubwo yitaye ngo APR kuwa gatatu ifite match ya polisi, oya yose kabisa. Urabona yuko ari kuri derby izaba kuwa gatandatu, izahuza Rayon Sport na APR. Ni Rayon Sport izaba yakiye umukino. Ni umukino w'ikirarane wakomeje kujya usubikwa. Ni umukino wagombaga kuba warabaye, ariko bagenda bawusubika, ariko byabaye ihame ko tariki 7 umukino ugomba kuba, ni ku munsi wo kuwa gatandatu kabisa. Hanyuma urebye ukuntu ibintu byatangiye gushya hano hanze, ikigaragara cyo noneho tushobora kuba tubonye umukino ugiye kuzuza stade Amahoro. Hari harabuze umukino paka n'umukino w'ikipe y'igihugu Amavubi, ntago stade kuva yarangira kubakwa ntago iruzura. Stade Amahoro ntago turabona umukino uyuzuza neza kabisa. Yigeze kuzura, bisa nkaho bari gutestinga ko yatangira gukinirwaho, kandi tena uwo mukino wabereyeho n'ubundi ni wa APR na Rayon Sport. Umukino warangiye ubusa ku busa, ariko icyo gihe uribuka yuko amakipe nta bakinnyi yari afite, yagiye atiratira abakinnyi, aratiratira, nta myitozo bakoze iki, baraza barahura mu buryo bwo gutestinga ko stade yaberamo match. Ariko uyu mukino urakomeye kuko ni umukino wa shampiyona, ni umukino w'amanota 3. Ikipe ya APR ni utsinda irabiri gusatira Rayon Sport cyane, hanyuma Rayon Sport ni itsinda irahita ishiramo amanota 6, nubwo APR yatsinda imikino yayo yose yahita ishiramo amanota 6 yose, mu ikinyuranyo cy'amanota 6 hagati yayo na APR. Hanyuma tugiye kureba ese ni iyihe kipe ifite abakinnyi beza. Turamutse dufasha abakinnyi bayo bose ba APR tugafata n'abakinnyi ba Rayon Sport tukabavanga, ese ni iyihe kipe yaba ifite 10, ni iyihe kipe yaba ifite abakinnyi benshi muri 11? Nta marangamutima ntaki, turagendera kuri current form. Tugendeye kuri current form tureba ati se ese APR yaba ifitemo abakinnyi benshi, ese Rayon Sport niyo yaba ifitemo abakinnyi benshi? Aho urareba ukabona udakurikije fanatisme, ukabona hari aho waterekamo umuntu wawe, urabishira muri comment turebe, urebe uko hanyuma nuramuka ushize muri comment ugomba gusobanura n'impamvu ki yamusimbura, kuko statistike ziba zihari za buri mukinnyi, ukatubwira ati uyu nguyu yakagombye kuba muri 11 kubera yuko icya mbere afite gutya na gutya, icya kabiri afite gutya, ibi biramuvugira. Hanyuma reka turebe 11 b'amakipe yombi avanze, turebe dufate mu izamu. Buriya mu izamu abazamu bombi bafite statistike nziza, yaba umuzamu wa Rayon Sport yaba umuzamu wa APR, ariko ngewe nahateretse umuntu bita Pavel Nzira, niwe nashira mu izamu. Bane b'inyuma, abadefanseri 4. 4 na 5 nahashira Omar Nying, nkahatereka na Clement. Kuri 3 nahatereka umuntu bita Niyomugabo Claude wa APR FC. Nababwiye yuko 4 na 5 nahatereka Clement wa APR, nkahatereka na Omar Nying Wande wa Rayon Sport. Kabiri nahatereka umuntu bita Fitina Ombolenga. Kuri 2 niwe nahashira. Imbere y'abadefanseri uwo twakwita nimero 6
nimero 6 njyewe nahateretse umuntu bita Yusuf Dauda, niwe nahashira. Bo ubu tugeze hagati, ni 3 bo hagati kuko nakina 4-3-3, nakina forma nakinisha ni 4-3-3. Bane b'inyuma nabababwiye harimo Clement wa APR, harimo na Omar Nyinge wa Rayon Sport, hakaba uruhande rwa 3 kuri 3 nahashira umuntu bita niyo mugabo Claude wa APR, iburyo nkashira kuri 2 nkashira umuntu bita Fitina Ombolenga. Hanyuma imbere y'abadefanseri, imbere ya 4 na 5 kuri 6 nahatereka umuntu bita Yusuf Dauda, kuko hari ukuntu ajya kina jyana imipira imbere, kandi njyewe forma naba ndi gukina ni 4-3-3, ni forma yo kwataka. So nahatereka Yusuf Dauda. Imbere ya Yusuf Dauda nahatereka umuntu bita Muhire Keve ku 8, namushira ku 8 Muhire Keve. Hanyuma ku ruhande rwe ku 10 nkatereka umuntu bita Lamine Ba. Namara kwatereka Lamine Ba, ubwo 3 banjye bo hagati nkaba ndabafite, Yusuf Dauda, Muhire Keve na Lamine Ba. Hanyuma kuri atake singiye kubabeshya, turagendera kuri statistique. Uruhande rw'iburyo imbere ya Fitina Ombolenga, kuri 11 kuri 11 nahatereka umuntu bita Haji Iraguha Haji, niwe nahashira. Ku ruhande rw'ibumoso kuri 7 nahatereka umuntu bita Aziz Basane. Umuntu ashobora kumbaza ati kubera ko utashize barafinda? Nuko barafinda muri shampiyona nta statistique zimuvugira, nta kintu ariho. Mugenzi we umusimbura Chidiobele Nwobodo nta kintu nawe ariho, nta bitego, nta assist, no ntazo. Ariko wenda Aziz Basane afite assist 3, afite assist 2 muri shampiyona, kandi hari ukuntu arema uburyo bwinshi ikipe ikabona ibitego. So nahashira Aziz Basane wa Rayon Sport. Hagati kuri atake nahashira umuntu bita Faringanye. Atake yose ni ya Rayon Sport, niyo natereka hariya. Atake yose ni ya Rayon Sport, niyo nafata nkashiraho. Hanyuma buriya umutoza wa APR uriya Darkonovic, buriya nabonye ari umuntu utazi gukina cyane system attack. System yo kwataka ntaga yiyumvamo cyane, ubona yuko akina system yo kugarira, ubona yuko nyine system akina ntago iyo ngiyo 4-3-3 ntaga yiyumvamo. So iyo kipe yatozwa n'umuntu bita Robertinho. Jya muri comment tubwire wowe aho wowe kubibona, uwo nashize mutagomba kujyamo ninde.